Kadia heula. Lain tempat saya, kasih masuk udah. Yuk. Ah, udah, saya udah. Waduh, masih pakai molor. Itu kayak pemerintah dan molor. Sok udah. Naon kada dia? Di mana ya? Di mana? Di Sumedang. Sumedang di mana? Habis Sumedang kota. Aing di Garut. Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedang nak? Jati Gede. Di mana? Sumedang. Di mana Sumedang nak? Jingkang. Ya di mana? Di Jingkang. Di luar Jingkang. Ya di mana? Jati Gede di Jingkang. Itu Itu mana? Di mana? Di Sumedang. Di mana Sumedang nak? Ujung Jaya. Sok udah. Aing lihat di TikTok masih molor kan goblok. Aing di Garut. Kumaha maksudnya dia trek naon? Kadus laporan ke aing tengareuna Sandi Widya ku kadus cicing dia teh. Di mana, Pak? Sumedang. Di mana Sumedang nak? Di Sinang Raja. Diuk. Kumaha maksudna cicing dia teh. Geus beda kadusan. Hari atas. Kumaha sakadusna? Wah, semakawis mah. Jadi terkena kewenangan. Heeh. Terus naon atuh lain balik deui? Hah? Kita lembur batu lain besia. Masjid lain lagi molor. Sebaroga keluarga lain. Terus buka pajikan san?